对对，当然了，这也是真实的。Ich kann nur mit dir über diese Dinge sprechen. Danke, dass du mir zuhörst. Ich weiß. I don't know what to do. Should I leave or stay? I don't feel at home here, but I don't want to give up. Ало? Ей, айде да идеме во тој кафичот кај што бевме тогаш, ти текнува? Да, тој. Мой, словы лишнє. Молоді гэта не важна. Хто яшчэ думае пра словы і выкарыстанне мовы? Для ўсіх іх 那你为什么要招一个说同样语言的人呢？你就使用那里说的哪一个语言吧。现在你是住在新市区的，所以应该学语 Ci fa così 言。 tanta pena. Ha bisogno di un posto dove poter vivere normalmente. Potremmo aiutarla con la ricerca. Nostro figlio non è coinvolto in questo, ma parla fluentemente 5 lingue. Schon die Angst, dass dein Land ausstirbt, ist rechts. Angst ist die Hauptursache für schlechte Entscheidungen. Bleiben Sie ruhig. Sie werden alles bekommen, was Sie wollen, aber nicht mit Hass. Look, you need to get pregnant immediately if you want to keep the genes of your tribe. Sorry to be so direct, but that's the way it is. You can't avoid the facts. И сега ајде вие мене кажете ми, нели мислите дека е многу поважно да се спасат децата од сиромаштија и лоши родители? Ајде, објаснете. Bonjour, je vous appelle parce que je suis très intéressé par le langage artificiel que vous avez créé et j'espérais que vous pourriez m'en apprendre un peu plus. Par exemple, j'aimerais comprendre comment vous approchez sa syntaxe, est-ce que vous l'utilisez tous les jours et aussi est-ce que peut-être